ассалому алайкум ҷанабони гиромӣ, нашри навбатии барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддин Муҳаммад Юсуф. бо мақсади фароҳам овардани заминаи воқеӣ ҷиҳати рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, иҷро намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ноил гаштан ба ҳадафҳои стратегии ки дар стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайян шуданд, аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдор, олимону коршиносон, намояндагони шарикони рушд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ лоиҳаи барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таҳия гардид. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 марҳилаи дуюми татбиқшавии стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. Маълумоти бештар дар гузориши Зулфия Раҳимзода. стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 тавассути амалисозии се барномаи 5-солаи рушди миёнамуҳлат барои солҳои 2016-2020, 2021-2025 ва 2026-2030 татбиқ карда мешавад. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дуюмин барномаи стратегия буда, татбиқи самтҳои стратегиву афзалиятноки рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакатро дар бар мегирад, амалисозии стратегияву барномаҳои соҳавию минтақавиро ҳамоҳанг ва раванди рушди кишварро бо низоми муайян таъмин месозад. барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025 ба таъмини ҳадафу афзалиятҳои стратегии муайяншуда равона карда шудааст. Дар маҷмӯъ дар барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 андешидани 765 адад тадбирҳо ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафу афзалиятҳои стратегӣ муайяншуда пешбинӣ карда шудааст. натиҷаҳои татбиқи барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 нишон доданд, ки дар ин давра ба модели нави рушди иқтисодии мамлакат заминаи устувор гузошта шуд. дар давраи татбиқи барномаи миёнамуҳлати рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар барои солҳои 2016-2020 як қатор ислоҳоти назаррас гузаронида шуд. аз ҷумла дар самти содагардонии расмиёти ба қайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ва амвол, дар самти содагардонии расмиёти ба қайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ ва моликият, низоми иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, содагардонии расмиёти амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ. ҳамзамон кишвар узви комилҳуқуқ созмони умумиҷаҳонии савдо гардида ба низоми савдои байналмилалӣ шомил гардид. кишвари мо дар ҳисоботи пешбурди соҳибкории Бонки ҷаҳонӣ дар солҳои 2015 ва 2020 яъне ду маротиба ба сафи кишварҳои ислоҳотгари ҷаҳон шомил гардид ва танҳо дар соли 2020 мавқеи худро ба 20 зина боло баровард ва дар давоми 5 соли охир, яъне дар давоми татбиқи барнома ба 59 зина мавқеи худро беҳтар намуд. дар баробари дастовардҳо бо назардошти паёмади буҳронҳои иқтисодии глобалӣ, паст шудани фаъолнокии иқтисодӣ, тағйирёбии ноустувори нархҳо дар бозори ҷаҳонӣ ва таъсири коронавирус, баъзе нишондиҳандаҳои барномаи қаблӣ иҷро нагардиданд ва таъмини иҷрои онҳо дар барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҷой дода шудаанд. хусусияти фарқкунандаи он аз барномаи қаблӣ дар он аст, ки дар лоиҳаи барномаи нав вобаста ба истифодаи имкониятҳои бузурги дар сатҳи зарурӣ истифода нашуда, боби алоҳида бо дарҷи муфассали манбаъҳои иловагии рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ дарҷ гардидааст. дар ду марҳилаи дигари стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таваҷҷӯҳи асосӣ дар солҳои 2021-2025 ба якбора зиёдшавии ҳаҷми сармоягузорӣ ва дар солҳои 2026-2030 ба анҷом расонидани саноати кунонии босуръат ва ташаккули иқтидорҳо барои рушд дар асоси дониш ва навовариҳо дода мешавад. Зулфия Раҳимзода, Меҳрӯзи ҷумъа, Сангинмуроди Иброҳим, Ахбор. бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар ноҳияҳои Нуробод ва Рашт мулоқоти гурӯҳи кории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳли ҷомеаи ноҳия баргузор гардид. мазмуну муҳтавои мулоқот асосан ҳифзи ваҳдати миллӣ, пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, ҷалби наврасонон ҷавонон ба таҳсилу касбомӯзӣ, танзими анъана ва ҷашну маросим ва баландбардоштани сатҳи некоҳолии мардумро дар бар мегирифт. гузориши Дигули Маҳмуд дар ин хусус.
در ملاقات گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان با اهل جماعتچگی ناحیه‌های نورآباد و رشت، رئیس کمیته اجرایای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، نمایندگان وزارت معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند. مضمون و محتوای ملاقات با اهل جماعتچگی ناحیه‌های نورآباد و رشت را اساساً تحکیم وحدت ملی، صلح و ثبات، پیشگیری جوانان از شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطگرا و تروریستی، جلب جوانان به تحصیل و کسب آموزی، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی و سرعت بخشیدن روند کارهای سازندگی و آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را در بر می‌گرفت. در باره گرویدن جوانان به حزب و حرکت‌های نامطلوب اینجا سخن رفت و این رو ما مردمی ناحیه نورآباد شدیداً محکوم می‌سازیم، زیرا ما دیدیم که تاکنون آن نفرانی که به این جریان‌ها گرویدن تجربه تلخی آنها برای مردم ما عبرت است و برای انسانی که خود شعور و مدنیت بلند انسانی دارد باید خدمت خود را در وطن کند، خدمت خود را برای وطن، خدمت خود را برای پدر و مادر و خدمت خود را برای آن نفرانی کنند که محتاج به دستگیری ما هستند. روند تحکیم وحدت ملی نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی به سطح نو برآورد و موقع آن را در پیشنهاد و جستجوی راه‌های حل بسیار مسئله‌های مهم حیات بین الخلقی و منطقوی بالا برد. از این خاطر در شرایط امروزه دولتداری بر حفظ وحدت ملی، استقلال دولتی، تحکیم و رشد حاکمیت سیاسی پیش از همه معرفت‌ناکی جهانبینی مردم و فرهنگ سیاسی جامعه را بلند برداشتن ضرور است. تنها ما می توانیم که توسط کتاب خواندن، از خود نمودن زبان‌های خارجی و پیدا نمودن قابلیت‌های دانش‌های اینواسیونی در رشد و نمو کشور خود سهم گذاریم و همه گونه رویه‌های افراطگرایی و تروریستی را محکوم سازیم، زیرا که استقلالیت این نعمتی بی‌بها میباشد و استقلالیت را ما باید پاس داریم. حالا سیاست دولت در ساحه معارف و بلند برداشتن صفت تعلیم گزارش به فضای یگانه تحصیلات جهانی روانه شده است. مقصدهای این سیاست اهل معارف را وظیفه‌دار می‌نماید که نسل نورس را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی و تندرستی تربیت نمایند، زیرا این مسئله است که حل درستی آن تحکیم وحدت ملی و صفت به جامعه پیوستن جوانان وابسته می باشد. سپس یک قطار جوانان برآمد کرده اطراف تعلیم و تربیت و کسب آموزی، پیشگیری از همراهشوی به حزب و حرکت‌های افراطگرا، راه ندادن به فرهنگ بیگانه، رعایت تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها، پیشگیری از جداشوی عائله‌های جوان و سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی فکر و اندیشه‌رانی کردند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهه چراغچی جماعت دهاتی به نام حسن حسینوی ناحیه یوونی ولایت ختلون میدان پرچمی دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شد. همکارانمان از رفت برگزاری این چهاربینی گزارش آمدند. پرافشان گردیدن پرچم دولتی نشانه هویت و خودشناسی ملی. با صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه چراغچی جماعت دهاتی به نام حسن حسینوی ناحیه یوونی ولایت ختلون در وضعیت تنتنوی برافراخته شد. در رسم افتتاح رسمی پرچم دولتی نمایندگان مقامات اجرایای حاکمیت دولتی ناحیه یوون و ساکنان دهه اشتراک نمودند. اقدام نجیب از جانب شخص وطندوست این دهه میرزا رحیموفی 96 ساله بخشیده به جشن بزرگ عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، همچنین جهتی در قلب نورسان و جوانان بیدار کردن حس وطندوستی و خویشتنشناسی افتخار ملی عملی کرده شد. امروزا در تمام گوشه و کنار مملکتمان با دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه یافته ایستاده است.
بار دیگر شکرانه از صاحب استقلالی دولتی جمهوری خود میکنیم. بلندی استونپایه این رمز دولتداری 18 متر بوده، متوی پرچم 3 متر پهنایی و 6 متر درازی دارد. گرد و اطراف پرچم ملی با سنگ‌های آرایشی، گل‌های رنگارنگ و نهال درختان سایه‌افکن زیب و زینت یافته است. به خاطر تأمین استراحت و فراغت ساکنان دهه چراغچی در میدانچه پرچم ملی نشستگاه‌ها و چراغ‌پایه‌های روشن‌دهنده نصب گردیده است. صاحبکاران وطندوست این دهه عزم دارند که در دهات جماعت دیگر رمزهای دولتی را نیز همچون نمونه عالی وطندوستی و افتخار از دولتداری ملی ساخته به استفاده دهند. پرچمی که در شاهدی ما برافراخته شد از حساب اهل عائله بابای میرزا به خلاصه آمدیم که ما باید که نه اینکه در دهات در تمام جمهوری باید که پرچم ما برافراخته شود تا اینکه ما صاحب پرچم، صاحب نشان، صاحب دیگر مقدسات ملی هستیم و از پی آبادانی و آبادی شوند. پرچم دولتی که در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 9 دهه‌های چراغچی و حسنی ساخته شده است، اظهار اعتماد و باوری کرده شد که از این پس در این مکان زیبا و چون نشانه صداقت و مهر و محبت بی‌پایان نسبت به رمزهای دولتی چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی برگزار کرده می شود که این واسطه مهمی بلند برداشتن حس خودشناسی ملی در ضمیر نسل آینده سازی دولت می گردد. شرح موضوع دیگر با مقصد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه دوشتی ولایت سوغد و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در دهات دوردست ناحیه 10 روزه کاروان سلامتی تشکیل کرده شد. هدف از برگزاری این چهاربینی مهم حفظ سلامتی ساکنان ناحیه از بیماری‌های سیراحتی و رسانیدن خدمات طبی رایگان میباشد. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده. جماعت‌های دهات وحدت دلان بالا و راست ناحیه دوشتی ولایت سوغد از مرکز ماموری ناحیه متناسباً در مسافه از 45 تا 75 کیلومتر دوری قرار دارند. با وجود در دهه‌های این جماعت‌ها موجود بودن مرکزها و بنگاه‌های سلامتی و طبی موثر، ساکنان بعضاً برای گرفتن مصلحت و مشورت با این آن طبیب تا مرکز ناحیه می‌رفتند. با به حسابگیری برطرف نمودن این مشکلات، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دوشتی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی تبابتی کمک اولی طبی سانیتری ناحیه با اقدام نیک تشکیل 10 روزه کاروان سلامتی کمر همت بستند. به هیئت کاروان سلامتی زیاد از 10 نفر طبیبان صاحب تجربه عالی درجه عالی، کارمندان میانه پخته‌کار و دلسوز و سابقه‌داران ساحه طبی ناحیه شامل و با تجهیزات و لوازمات معاصر حفظ سلامتی مسلح گردیده طی 10 روز ساکنان جماعت‌های دوردست دهات را از معاینه رایگان طبابتی گذرانیده مصلحت و مشورت‌ها کردند. آخرین چهاربینی‌های 10 روزه کاروان سلامتی در دهه‌های شیکت و مت که تابع جماعت دهات وحدت دایر گردید. این دهه‌ها از مرکز ماموری ناحیه متناسباً در مسافه 65 و 75 کیلومتر دوری قرار دارند. در دهه شیکت که امروز زیاد از 4000 نفر ساکنان اهلان زندگی دارند، با استفاده از مبلغ‌های شریکان رشد با خرج نزدیک 1 میلیون سومانی، مرکز معاصر سلامتی بنیاد و با طبیبان معلومات عالی و طبی عالی، کارمندان میانه و خرد طبی، تجهیزات نوترین طبابتی و نقلیات معاصر یاری تجللی طبی تامین مجهز گردانده شد. در مرکز نامبرده طبیبان در 8 حجره بیماران و کارافتادگان را به طور رایگان قبول و معاینه و 4 نفر کودکان نوزاد را ختنه نموده به ساکنان جهت حفظ سلامتیشان مصلحت‌های سودمند دادند. یک گروه متخصصان برای گذراندن کاروان سلامتی با دکتران رادیولوژیشناس، عصب‌شناس، طبیب التراسادا، طبیب امراض درونه، طبیب دایه، طبیب چشم و مرکز سلامتی دهه شرکت که دورترین مرکز از ناحیه حساب می رود تشریف آورد. طبیبان چهاربینی 10 روزه کاروان سلامتی در حجره‌های مجهز با تجهیزات و دستگاه‌های معاصر طبی بیماران را رایگان قبول و معاینه کرده توصیه‌های سودمند دادند. امروز ما در دهه مت در مرکز سلامتی دهه مت یک چند نفر طبیبان از مرکز ناحیه آمده ایم. در دوام گذراندن کاروان سلامتی 180 نفر استقامت کنندگان دهه مت از نظارت گذشتند. ذکر به مورد است که دوام 10 روز با کمک طبیبان عالی مؤسسه دولتی تبابتی کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه دوشتی زیاد از 1800 نفر بیماران و کارافتادگان در محل استقامتشان رایگان از معاینه طبی گذرانیده و مصلحت‌های سودبخش داده شدند. مضبوط بابازاده از ناحیه دوشتی برای برنامه اخبار.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аз ҳисоби кормандони ташкилоти идораҳои гуногун гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда. доир ба омӯзиши нуқтаҳои паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон мулоқоту суҳбатҳо анҷом медиҳанд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи масъалаҳои сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ҳамзамон роҷеъ ба масъалаҳои пешгирӣ аз амалҳои номатлуби ифротгароӣ ва экстремизму терроризм андешаронӣ карда шуд. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳодҳои қудратии мамлакатро ҳамеша вазифадор менамоянд ки миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода, падару модаронро аз оқубатҳои ногувори пайвастан ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав огаҳӣ созанд. кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон паҳлӯҳои муҳими паёми роҳнамои сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро мавриди омӯзиш қарор доданд. тавре зикр гардид дар давоми 30 соли соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷаҳду талошҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз кишварҳои амн ва пешрафтаи дунё табдил ёфта, сол то сол ободу зебо ва сатҳи зиндагии мардум беҳтару хубтар мегардад. роҳбарияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таъкид намуданд ки барои расидан ба арзишҳои миллӣ зарур аст ки фарзандонро дар рӯҳияи инсондӯстиву меҳанпарастӣ тарбият намоем. тавре ишора гардид ба хотири пешгирӣ аз ҳар гуна амалҳои номатлуб дар мамлакат бо ибтикороти хоси сарвари давлати Тоҷикистон озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман роҳандозӣ карда шудааст ки ҷавонон аз ин фурсати муносиб истифода бурда бояд савияи дониш, маҳорат ва малакаи хешро баланд бардоранд. ба ҳамин тартиб гурӯҳи корӣ аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар ноҳияи 5 бо сокинони ноҳия атрофи паёми роҳнамои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдорӣ аз татбиқи амалии бандҳои алоҳидаи паём суҳбатҳои озод намуданд. бинандагони гиромӣ, бо дигар хабару гузоришҳо шуморо дар нашои баъдӣ ошно месозем. бо телевизиони Тоҷикистон бемонед.